Ćao ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas kao što vidite, ovdje imam ovaj moj lanac i u njemu svašta nešto baš je težak. Evo mi smo ovdje u šumici. Ovdje smo Guči, mama, ja i tata. Sad ćemo da vidimo šta ima u ovom ljancu. U stvari, hoću da vam pokažem šta ima sve na ovom ljancu. Kao što vidite, ovdje piše ne znam, hvala piše ekipa. I ekipa, otkrila sam šta ovdje piše. Piše Zemunski prvak. A to piše zato što sam baš dobila ovaj lanac kad sam krenula u školu. Vidite, baš sladak, ima ovu predprijadicu i pinke boje. Ovdje imamo jednu svesku, ove neke iglice, ne znam, lanac, četkica za bojenje, ovdje neke napitke, zvezdice, svašta nešto. I ovdje još zemunski prvak, a iza smo pinok. Sad vidimo šta se imamo sad. Prvo što imamo ovdje, to je ova, ne znam kako se zove, tepsica neka, koja ima oblik na sebi, ovaj gledaj cvijet, to će nam prvo trebati u današnjem videu. Sada ovdje imamo jedan slime, glitter, naravno. Onda imamo ovdje još jedan, još puno klejeva. Ima još tu klejeva, sam je sve da izvadim. U prošlom videu dobili smo ove glitere, imamo ove bijele, mislim sjebene kad kažem bijele. Imamo još klejeva ekipa, sad ću nastavim priču o gliterima. Onda se izvučem sve ekipa. Svi klejevi, ovdje imamo slajmove. Malo ovaj klej. Ovdje imamo pravidni slajm, u njega sam stavila puno glitera. Još slajmova, izokrenula su se. Još slajmike. Još jedan veliki slajm. I on se izokrenuo. Još jedan zeleni. Još klejeva. Imamo ovdje također još glitera. Imamo činiju. Mislim, ne treba mi za ovaj video činiju. Nego što mislim da ćemo praviti neke slajmove, ali nećemo. Pa možda na nekom idućem videu. Evo imamo i za klej ove nožiće. Imamo i ovo možete naći možda na pijaci ili kod Kineza. Puno ovih za pravljanje nekih spice klejeva. Evo imamo ovaj klej. Ne znam da li se sjećate ovog slajma, pink je. Snimali smo ga u videu Guči. Guči je krenuo, ekipa sve ovdje sa stola da mi jede. Vidite ekipa, sve mi pojede. Stavit ćemo ovaj slajmić ovdje. Imamo i penu za brijanje, aktivator, to vam ne treba. Stavit ćemo sa strane. Lepak, to vam ne treba za ovaj video. Imamo ove ljubičaste glitere. Ovdje Uno, to vam ne treba. Naravno, kinetički pesak isto imamo. Sada krenemo dalje. Znači, razlog zašto nam je ovo trebalo je zato što sam odlučila napravim jedne male minijaturne kolače od kleja i mase. A
Prije toga ćemo da isprobamo sve ove slajmove. Uzet ćemo ovaj. Sad ćemo da vidimo kako izgleda. To je žuti slajm. Pun je neki glitera. Eto ga. Ekipa baš dobro miješa na neki deterđent. Sad da čujemo kako keta. Ponekad ima puno mehurića. Evo, počeli su mehurići. Baš dobar. Vjatit ćemo ga u neku činjenicu. Mislim, kutić. Sad ovdje imamo jedan zeleni slajm i on je dobar. Samo da ga izvadim, ekipa. I ekipa, evo ga, to je slajm. Sad ćemo vidjeti kako izgleda. Dobri su svi oni. Sad da ga vratimo. Sad ovo cijenim. Tako izgleda ekipa. I on je baš dobar. Pričat ćemo u nekom drugom videu o svim mojim slajmovima. Evo imamo i ove sve slajmiće. Uzet ćemo zelen. Baš je dobar. I ovi zeleni. Kao što vidite. Sad ovaj drugi. Ovaj je jedan od mojih omiljenih slajmova. Sad ćemo crveni. Dobro ove. Ova dva ćemo u nekom od sljedećih videa. Evo puni ovih glitera, vidite ekipa. Stavit ćemo kuticu. Sad više nekima da žurimo ekipa. Uzet ćemo samo još ovaj plavi slajmić. Ne znam da li ga se sjećate. To je bio jedan od mojih prvih videa kad sam vam pokazivala ovaj slajm. Ima ih sprit dijelove. Evo ga. To si dobro i njega ćemo vratiti. Sad ekipa. To je to. Mislim, nije kraj videa. Sada slajmove da sklonimo. Prvo će vam trebati, ovo ne znam da li imate, ako imate možete da uradite, da prepišete, ne znam kako da vam objasnim, da napravite ovo što danas pravim. Sad ćemo ovdje uzeti i ekipa. Ovdje imamo jedan clay masa, njih možete kupiti kod Kineza ili nekim prodavnicama ako znate gdje se kupi. Prvo ćemo uzeti sada crveni, svi neki crveni, evo uzet ćemo ovdje.
nećemo ga uzeti cijelog, da imamo i za sledeće vide. Stavit ćemo ga sad ovde. Da ima ekipa koje ćemo... Evo, ovdje ćemo. Znači, samo morate da ga utisnete lijepo. Samo je važno da ga dobro utisnete. I dobiti oblik ovoga. I ne vadite ga ovako kasnije, nego uzmete ovaj štapić i ubodate i vadite. Ali mi sad nećemo to da vadimo. Sad ćemo da uzmemo i ostale boje za ove. I ekipa, evo sad ćemo stavimo ovaj zeleni. Da im udečemo ga. Evo, ćemo da ga stavimo. Znači, ne smijete premalo da stavite kleja, nego dovoljno da uđe. Evo ovaj neki deo možemo da skinemo. Sada ćemo i sve ostalo da stavimo. I ekipa, evo, stavili smo unutra. Ipak ne moramo s ovim da vadimo ko kako hoće. Evo, probat ćemo. A lakše vam je ipak ovako. Samo ga izgujete i tajan. Vidite kako je dobro. Stavit ćemo jedan. Opa, drugi. Treći, ovaj baš nije nešto. Evo, malo ćemo da ga popravimo. Stavit ćemo ga ovde. Wow, ekipa, vidite kako je dobar. Samo ga, znači, istisnete ovako. Uhvatite ovdje i ovdje i samo gurate prstima ovaj vrh. Ovaj baš nije nešto. Ajde, probat ćemo još jednom. Stavit ćemo ovaj koji nije dobro ispao unutra. Još jednom probamo. Da imamo dalje. Dobar je. Ovo ćemo opet stavimo. Evo ovdje. Ovo ćemo izvadimo. Da imamo da li nešto od njega, nije i dalje. Stavite to. Sad ćemo ovaj bijeli. Vidite ekipa i taj je dobro ispao. Ekipa, ovaj možda bude bolji kasnije. Sad ovaj čokoladni vadimo. Ekipa, ni ovaj nije dobro ispao. Moramo opet da ga vratimo. Vidimo da li ovaj nešto ispao. Dobro, ekipa, takav je kakav. I meni nisu uspeli. I sve su bolji bolji. Neki nekad uspaju, ne uspiju. Ali to sve zavisi kako napravite. Ekipa, ovo definitivno nije dobro. Evo, ovo dok ćemo staviti tu. Ove ćemo. Gledajte sad ovo pažljivo, ekipa. Sada ćemo ovako. Uzet ćemo neke slajmove. Evo, ja ću uzeti ove malo veće. Evo neke ove boje, nije bitno. Koje god želite. Uzet ćemo malo slajma. Vidite kako dobija neković. Sad ćemo izvaditi mrvicu slajma. Mislim baš ne, da bude mrvica. Stavit će, ovako ćemo da ga jaširimo.
i stavit ćemo na neki kolačić, na bilo koji. Sad ćemo da raširimo ovako, da ga napravimo. Evo ga. Ja pošto obožavam glitere, uzeti glitere, sipate u svoju ruku i ovaj ekipa nije baš. Sad ćemo samo lagano rasporediti. I evo ga ekipa, vidite kako je dobar. Možete u bilo koje boje slajma. Obavezno stavite kasnije u zamrzivač. Čim završite ovo ukršavanje. Kad stavite u zamrzivač, malo će da vam pobijeli. Nemojte se čuditi zašto je to tako. Moje tako da bude. I kasnije ga izvadite. 3 sata ili 2 sata treba da stoji u zamrzivaču. I onda, evo ja na ovdje stavite. I onda treba da ga stavite 1 ili 2 sata van zamrzivača. Kad bude u zamrzivaču i vi ga izvadite, onda mora da bude tvrd, znači da bude jako tvrd, da se zamrzne i kasnije da ga izvadite i onda će da vam bude mekši i jako lagan. Pokazat ću vam posle, imam jedne gotove da vam pokažem kako ćemo ovo završimo. Znači ako hoćete možete da stavite slajmove, ako nećete ne morate. To sve zavisi kako vi poželite. Evo nekako slajm raspada se previše. Uzet ćemo sad ovaj crni. Nema kako će se on uklopiti. Evo ekipa dobija ove hliće. Znači ne morate cijel slajm, nego samo mrvicu zato što su mali kolači. Evo stavit ćemo ovaj crni na ovaj bijeli kolač. Znači, rasporedite ga lijepo. Evo, vidite kako je zanimljiv. Stavit ćemo ga ovdje. Već smo 3 napravili. Biće onako ljugavi. Gore će dobiti kao neke mehuriće da imaju. Biće na kraju jako zanimljivi ekipa. I ekipa, hoću vam kažem nešto, evo radila sam već nekoliko kolača. Najbolje je da kad ne želite slajm, onda da uzmete kolač, ako hoćete glitter. Uzmete kolač, onda stavite na neku malu tacnicu glittera i onda okrenete i taran. Vidite kako vam se lepo rasporedite da glitteri. Stavit ćemo ih još malo. Evo i po svemu. I evo ekipa. Stavit ćemo još malo. I evo ga ekipa. I ekipa, kad stavite kinetički pesak, i ako želite uopšte kinetički pesak, uzmite obavezno slajm zato što će da padne kinetički pesak s njega. Morate obavezno znači slajm preko njega. To se na kraju neće vidjeti slajm. Možda neki oće, pa na primjer ovaj crni, neki još. Pošto mi sad nemamo čeličnu zamrzivač, ja ću da vam pokažem gotove kolače koji su već bili u zamrzivaču.
i sve to prošli što sam ja vama ispričala. Evo, završili smo s ovim kolačima. Sad ću ja da stvorim gotove kolače. 3, 4, sad I eto ga ekipa, vidite, malo se tvrdi, mislim tvrdi su da. A ovo, kao što vidite, to je slime. Vidite, spojili su se. To su spojili u stvari slajmovi koji su na kolačima, ali se osušili. Evo vidite. To tako izgleda, baš to dobro. Znači, kao što sam vam rekla, moraju da stoje u zamrzivaču. U zamrzivaču 2-3 sata, a kasnije da ih stavite van frižidera. I ako želite, možete umjesto da stavite van frižidera, da stavite van frižidera, ali na sunce. I onda će što bolje da vam ispadne. Vidite kako su ovi mekani, a vidite kako su ovi tvrdi. Vidite, ovo opet može da se promiksa i da bude hlej masa. Ovi. A ovi mogu, znači, da budu, oni su tako tvrdi. I oni mogu ovako stisnu. I ovako moraju da izgledaju. Možete još jednom da pogledate. Znači, ovako moraju da vam ispadnu. Možete u koju god boju želite, možete i da iskopirate ovom ako želite. Moramo da se rastanemo, tako da ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribe-te za naš kanal, kliknite zvonce notifikacije, a mi se vidimo na nekih sledećih videa. Zdravo ekipa!